Ny fiorena mikasiky ny fiantsoana ny fanjakana avy teto Nosy-Be, commune Nosy-Be, mikasiky zegny ty raharahany coronavirus ty satria ny Nosy-Be hitatsika fa Nosy-Be tokana nosy mitokana Nosy-Be. Ne voalohany zegny ankasitrahana zegny président république Andry Rajoelina sy ny premier ministre sy ny gouvernement namany izay mpikarakara ny vahoaka malagasy rehetra zay makateny vahoaka malagasy mikasiky ty aretin-doza izay mahafaty ty tsy kidikidy satria matoa ny fanifermeny tany jiaby zegny agny satria le fitonjovana ny vahoaka malagasy. Ke atsika malagasy oka atsika mba hipetraka amin'ny fahendrentsika amin'ity raharahany coronavirus ty. Ny voahantso za androany no masolontegnany Ary amporny ankifiny vice président Zary voahantso taty Nosy-Be mikasiky raharahany transport maritime satria ao ny place-nakazy amin'ny transport maritime satria nagnano izay fagnarahana ahoana atao zany amin'ity transport ty mba afagna zegny le distance 1 mètre ty tsy fanefisefy. Ka tato zay voahantso natapakevitra miaraka tamin'ny préfet ny Nosy-Be zahay ka tapaka fa tsara mihitsy ny tanjona izay tratrary ny Nosy-Be satria ny Nosy-Be mitokamonina sagnatria ny vava raha toa ka tafiditry eto ny Nosy-Be le zavatra loza mahafaty ny vahoaka rehetra. Ka nanapakevitra izahay fa ny fagnampy andeha iaro ity coronavirus ty mba tsy ho avy amitsika. Oka tsika malagasy mba agnaraka izay fepetra omiany président république, izay fepetra omiany mpitondram-panjakana iray agnatiny tanàna iray izay mpitondra eo agnaraka io baiko atsika fa tsy hipetrapetrapoana andehandeha fahatany ka avy le virus io mahafaty atsika maro. Ka zegny naviagneto le afatra omegna ny vahoaka malagasy erany diana ty raha toa ka andeha hitsaka Nosy-Be mitondrasa kasibosy atsika satria efa misy natolotro monsieur le maire izy aminaka ty fa tsy ampy rehefa avy ary anao amegna kasibosy tsy nampanoegna ny frais tokony satria ny deminegna ny passager ndesiny ny lakoky araiky na vedety araiky na baky araiky tsy nampanoegna frais satria ny zaha le vahoantsindry le vahoaka malagasy zegny izay ato amin'ny transport maritime sy miaraka amin'ny monsieur le maire sy préfet Nosy-Be. Ka tsika zegny mitondra kasibosy araikiaraiky atsika natao elankelagna zegny fipitrahantsika agnatiny kôky io satria atao atsika zay mbala tsendriky nafody ny président atsika ty am'faty ity atsika mitandry ny tegna tsara atsika amin'ity raharaha ty. Ka zegny izy naviagna eto niany ty. Io koa zegny mankasitraka koa zegny amin'ny APMF zegny eto Nosy-Be niara-niasa amin'ny Agotomano Nosy-Be zegny ato koa zay zegny mankasitraka agny koa DG ny APMF Antananarivo raha toa ka misy tatitry andeha alefanay agny aminareo agny aminao tompony andraikitry azafady mon DG accepté io afatra io fa fikarakaragna ny vahoaka ny Nosy-Be anao no tale ambony indrindra ka izegny ny afatra zegny alefanay agny aminareo zegny tompony andraikitry voalohany.